To smijemo reći javno. Ali svašta znamo, svašta čujemo. Mi smo srce Q-a i puno toga dođe do nas. Bog svima, ja sam Lana, dolazim iz Zagreba, po struci sam ekonomist. Ovdje sam došla prije 3 godine. Mislila sam da je to samo tjedan dana i to je to i eto, 3 godine nakon tu sam. Došla sam ovdje kao student koji je pao s Marsa. Nisam znala poslati mail poslovni i mogu reći da sam ove 3 godine baš u Kionu nekako odrasla, narasla. Sretna sam i zahvalna zbog toga. Bog svima, ja sam Petra. Dolazim iz Zagreba i u Q sam evo gotovo godinu dana. Po zanimanju sam turistički tehničar. U biti moje primarno zanimanje je bilo vezano za hoteljerstvo, recepcije, vođenje poslovanja hotela i tu i tamo prodaja. Tako da sam u ovome se dobro snašla i eto, leži mi. Petra i ja smo na neki način kao prijateljice i super nam je. Kad god nema ljudi, nama dvijema uvijek zabavno. Meni se sviđa to što nekako raspolovi mi se dan. Nije samo da radim, nego imamo priliku i stati s nekim, popričat, družit se i upoznat stvarno širok profil ljudi i mene osobno volim ljude, volim se družiti i mene osobno to baš puni. Vidite, meni se najviše sviđa što smo mi tu na prvoj crti. Znači, kogod da dođe u firmu, prvo mora vidjeti nas. I to je super. Ne treba biti nužni ekstrovert, ali mora onako biti nekako otvorena i imati stav otvorenosti prema drugima i stav da je drugi ljudi zanimaju i da je spremna na koje god pitanje, mi znam imate dnevno 100 pitanja, da je otvorena za tu osobu i da je spremna odgovoriti, a ne možda, eto, nema mi dosađivati. S obzirom da sam ja jutarnji tip, uglavnom ja otvaram ured, nešto malo prije 8 dođem, gasim alarm, dižem rolete, pali se muzika, kuha se kava. Naši dani su jako šaroliki. Ne znamo točno šta ćemo raditi taj dan, otprilike možda znamo, ali zna biti dana gdje se to u sat vremena zna sve odmah promijeniti i bude neki drugi fokus, prioritet. Smo organizatorica putovanja, organiziramo evente, znamo biti tete spremačice, domari, teleoperateri, desna ruka smo menadžmentu, tako da stvarno naš dan i naš posao je jako širolik i meni se to jako sviđa jer nikad nije dosadno. Zvone, imam nekaj za tebe. Mala sitnica od Q-a. Inače imamo inicijativu da svaki put kad je nekom rođendan znamo mu pokloniti, poklonimo mu malu čokoladicu i baš bude uvijek simpatično jer taj mali znak pažnje osobu uvijek razveseli i nekako uljepšamo joj dan i onda i nama bude nekako ta sreća se proširi isto na nas. Tu smo provele djetinjstvo. Ako osoba želi postati office menadžer, mislim da je bitno da razvija svoje organizacijske vještine, komunikacijske i da proba biti što pozitivnija, imati neki pozitivan stav u životu. Kako bi mogla onda širiti dobru atmosferu i biti srce firme. Ja se u biti slažem s Lanom. Bitno je biti srce firme. Da se pohvalim, zadnja je bila baš nedavno, neki dan sam otvarala ured, malo sam kasnila i ušlo nas je više nego što je smjelo, prije nego što sam ugasila alarm. Naravno, alarm se oglasio. Dok sam ja to stišala, trebalo mi jedno 3-4 minute da ga deaktiviram. Ekipi je to sad ostalo, urezalo se, tako da današnji dolazak, a i svaki sljedeći će vjerojatno biti, je bilo mirno jutros. Lana je inače posvuduša. Moji mi znaju reći da dođem doma kao da sam u nekom svratištu i samo prespavam. Volim se družiti, volim pit kave, volim se baviti sportom i trenutno u slobodno vrijeme dosta vremena provodim na edukaciji za budućeg psihoterapeuta. Petra u slobodno vrijeme trenutno otkriva obiteljske destinacije. Nešto malo manje, privatnije i ajmo reći da vikendima volimo otići na izlet.
Priča je počela 2016. Pisala sam dodatni program za vodiča grada Zagreba i županije. I nedugo nakon toga sam se udala i ostala trudna. Međutim, to je u biti super, ajmo reći, hobi za mladu ženu, općenito za mlade ljude koji hoće sklopiti nova poznanstva, a isto tako prenijeti ono što znaju. Pikanterije iz ureda. Najviše kave pije onaj koji je najčešće i puni, to je gospodin Krsnik. I dečki isto iz menadžmenta, Heri, Vedran, Veki isto može popiti dosta kave. Yeah. Ekipa, ako tražite povišicu od Herija, Heri vam voli gemišt. Gemišt je inače kava s mlijekom. Kava s puno mlijeka. Stavite kafe, krim i puno mlijeka stavite, nadopunite. Što se tiče igara, ekipa, da, support. Jasmin voli igrat biljard. To je stvarno super ekipa, pridružite mu se jer čovjek igra sam sa sobom. A stolni nogomet, Karlo, Kiš, Monika, Leona. Monika. Baš su prava ekipa kad igraju. To smijemo reći javno. Pa ne znam. Mislim, mi nismo, Svašta znamo. ali svašta znamo, svašta čujemo. Mi smo srce Q-a i puno toga dođe do nas. Ekipa, hvala vam što ste nas gledali. I dođite nam u ured, Reljkovićeva 4.